O le tātou programe whai ule nei ma le sui o le PGI mo le nei tu sanga lua a whenua sifuru lima e a le whionga ia a lai po le sunga fo ia colours pero ma sani e tae o a Sforile vas te tasi leo tu mai le a solua o nei le tātou programe le a Sforile. Ia e whatalo whatu maro le sua lai nei tae au? Ia, whatalo whatu pa ia mane malu si o tātou atunu ulo whapeona mafuta mai le vai ngota tae au. E o lawana awhea ne whawhitai ma via. Whafo i pere vi inga le tātou tapa au sili. Ia. Ina na pule whaasoi le wa lima taita ina eo tātou wola. Mai la wala matanga ni tau sanga se i o mai na so. Ia le ri. Ia le ri. Sao le leia. Lama whai ufo inga luenga ni tau sanga. Ma lo lava le folau. Ia. Lo le on sai. Malo foi le sa il tato tunu malo fa to to fa malo foi nei fa fine le sa i mar te talo nei te tolua o lo ke vi si de ku tolu anga ele va au ko pose mo la me ne ku puala oh ngalo ya la yo ngi la pokala o ko malo po le limo va vea o po le o ko va usu mar ko malo ko le yo le ti ale valo nau le ka ka la usu ka o le mango va venga la ko ina hawa ya malo le usu le tai au ta tonu fo i le utatu tonu mai o le programa fai o le tatu company mo le to sanga lua fe luas lima ya wa ka penganga o vai ko fai ko sa fai ole ia sa ole le o la sto na ile vasun te atu nei sa fai fo i al fa fo tu po le sua fai foi mono ia nei salani ia malo la vai le au nofo ia ma tango fieta penanga lua su fa ia su fa ma to ia su be mo se tolu su fitu. Okay. Oh, okay. So it was a really good experience. Yeah. Na o toi foi we lo foi nai tu on mato ai. O reunion nga ai. O isi reunion i falfamasi. Sa le ia reunion falfamasi no. Amu ia isi ai nga fai fale le kala ko reunion na. O isi ai nga reunion fala vela. E pe lo nga kala. Sa le ia. La wo fa popo le ko malo. Nga fatas. Manuia toi foi a Talepa foi também tem pule ia leo fa ia sua fa foi mono la o fio nga fatas ia la nga kasi do nga fa ya samo ia ngo vai pena ngo foi yo ia sa le nga foi mo ngo foi no fa tai mo leva no ia ta to e mo lo leva no solo a fa ia lava se Wala o mai sio ka manga po. Mai san. Ai makai or ka ko ainga le fai po kala ka ya ola. Fa ko okay. Kusang sa mo makai or ka ko ainga le fai. Fai dai di singu isa va. Ova. Ofia nga ka o mai kala ka ya. Fa ku le ai da. Anga ka o mai pot vai aso le. O fa ko mai fa ko le ai da. O fai skere va me kere. Ai ke lo esa o lo steres nga vai le lo aso. E o ko so nga fo o linko le o. O linko le ai fai fe au. Ia me la mol makai. Le fu ka ko maka ku vai ngol vai aso manam ka ngi vai aso. Tele vo inu ma fi anga lang fai. Le o swa fui mo nga maro. Le nga fai mai le swa fui mo ngole fai ngol vai aso i fala lili. Ia fe ka mai kasiro nga fo. Yo. La fala fa ku nga na ngor ku ya ku fa go fo. Kama kala la fo ya ku. Ia. Kama le fui mo. Ba wai le ngo kama ainga. Ia. Me yo kama le or kama la va ainga. Ia. Yo kama fui mo le. Se coupe manua mamon. Malo a taile tuo no a manoa. Sa ole. Ya, au te loi. O mai al fa manatu le taro por galame le PGI taro por galame fai un neto sanga. Ia, va stai mo no. Ol va suna te ma na ia le pisi sa pisi. Wei le vai tau Christmas period. Ol to te le ale o le mamalu la tunu le difa tu tatu motor vehicle insurance. Ale mato mai tau wina le Facebook page. Melo te lo le au ngal tatu po galame le fai. O to tele inquiries here mai o tangata mai fafo. O la inquire mai le motor vehicle insurance. O ai inga terms and conditions sa. La mana o face insure. O ta avale o tongi mai. O la to nai o la to ai ngai nei. Ia wala nga foi ala ve ko va au foi ala ko. Ele es ko es lo ko vidi foi ia. E si dia ala to le foi insure ia o nge ko va la wa. Yes. Ia.
Ta whai asina pisi le talinga mai o inquiries ngai tangata i lunga tato Facebook page le ngata i lea o le Instagram. O to tele o tangata i inquire mai fafo. Ia, mana ia. So o le pini wha mau leo kei loa o lea o ngaka ko... Whawhekai. 685. Oa e wis tangata e message mai o kau ko pokala. Lena whai ia. O lea sa o ngau le mea. Ui, ana reu ino tele malo na tunu le te sauri e te ai whai pokalame. Ia whainga, ma lo lo sa. Peo na whai tu o le tele malo la tunu o li difa i le motor vehicle insurance, which is our specialty. Whai ngomako in-house inga le motor vehicle. O le housing contents fo i lisi. O whai paanga fo i manisi ve o tātou banks. So we refer mai a pe talwhea ngai le quote e watu. Nana o mo kesi o whai i tātou mauta malawa. O mana o mia pe o wha malosia fo i insurance. Mana ia. E le mawhai lana draw down low loan. Pe wha moe whau e lo whale. Pe le insuring a lo mauta. So mea phone ai banks. Ne mfainto e maua sau loan pe a le whaise insure lo fale. Ia o le ale fua pe a wha pe umanga whau lo fale whaase lau wafi. Ai mu. Sa wa. O vea koe kua i ele bank. E ne whain koe se me se fale o le se mea. Yes. E le ngata le bank o le client. O le client. E o ngā le fale. E la koe suru wai. A le maua so soani to e whausi e le fale. So le au ngā ke le ngā le kako home insurance po le housing contents. Le ngata le house, o tato me tō tino, a seta. O tato pisinisi. Le wai tato iei le vai tau o asfia. Ia, e tā ua tele le malu pui pui o a seta. Ia wata wale whea hoa ilunga au wala. Ke i o se e kukou lo whaloloa. A le ua umang insure o loa lo whaloloa. Le ngaka le oloa, ia o le building itself. E whai ripia, e le whale loanga inga, pasi whale inga e loko pango wa inga. A whea mai alka a wale pomo. Sole, a ngafi. Mama ka ngafi ma tolo ngafi. O kei whasingo me tolo. Sole lua kona kasu. O ke wae kule kasi whale loanga mo kua i pū mai ale le wola. Sole. Kusa wola sa wa Arua pingi. kua songa, a le loparan mafuang. Le lopo le wha pera kul ka, o fi ala kul vai pensi. Ai koe fu. Le pe sa au ia tolo ngafi a. Pe ala misa. Se me voi ri ao. Ala me mkau kia e koe solo muri o kaka. Koi kiki wala koe. Ala kaka ele alu e se longa ve kuala kala kamiska vale kwa lui fori lungola wala. Ko nga mela ko fa ko ia. O fa ala o le keri lungola au wala. Ai sa au Sa solo. ua kere le mere au le kuria lo sa o lungola au wala. Ia, o lesi foi whawhika o lenga o mai tau tu esi tama foi lea sau mai one of the social media influencer le sau mai Amerika Samoa. Lenga sau ngofo i le Shark Tank. Se lenga o i le skura ki dan ka awan. Nga o i le skura ki, a inga pa ure ki o le ka awan le scam. Le rental. A inga maua le security. Ai whakarekari le security sei po. Ia. Ko e rua kunga o i ka awan le sau anu maawer ka awan. O le pau ala o social media o anga kōrunga o social media. Ina toi mau atu la le tāma. Ai mau atu ala vea. Ai lai e anga wapera la vea le insua. Ia wakau ave a lai lau mafikianga. Ia, ba wala le rental. O le rental. Ia. E so ka kusa le wa maka ngo o mea ka kou me le o mengi usi lor ngau ka avani. O le vanga o mai. Sa. Ia o cases o mga e lua. Le mele na la vea e le whalo loa e le whale inga. Ia man mele ngau i e ta vale. Ia. La vea. Ko ngā cases a insure e kawa umai. Kawa umai le insurance. Third party liability. Le ngata le property damage. O le personal injury. Ava pela lo insua la ta vale le wala ku so al fale lo o faila insua la ta vale no inga fale le ta to company ta vale. So fale le mer fale lo. Na ia tete. Ngana pe full comprehensive wa ele em faina e fili ina le full comprehensive ka vai o masis ai third party only nisi lunga wala po nisi a seta lunga wala mana ia ai alwa o failota wa pe mana ia na o le pui ai o mea tō tino listanga le o le afia ta ua tedi me se vai mo meo paha ho ia le o uma le na fai piliki le lumo a inga pui ai o le singa kei me kene whaale angai me se meo ka avati
O le taimi e te sua tuai e whatatala no le insure lau ta wale. E mwhaina e nominating le amount te mana o e whaile third party liability. Okay. E whataita inga 5 wafe na ilunga. Yeah. Le e kawa ai third party liability. So e mea umanga e kawa kai mi whaile kako interview, mahingo kako ipuki. No, what ipuki? Ia so na Lai o international ko whaile. Mana ia tele, o whetau I foi ma le tele o whalavela tau ta amale nei vai tau. Ciao le. Ni la. Ia, o le si au nanga o maua le tātou ofisa, ia le travel insurance. Mai tau ina le tumu le atunu usolo Ia. le ngatai tourist. Ia. Ia, o tātou a inga o mai fafo, me se mei o nofo, ma reunions, ma papa i Boa. sao le leiki. So travel insurance is a very key part of our services because o te taunu wha maasani e tātou atunu. Ia. Okay. E tūlanga pena i le travel insurance, o e kawa i le medical. Medical expenses pe fa pe te utupu se mea ia tunu I fafo. Ia. E ka vai le liability, le va pe te ut la vese rental pe tupu se mea I le Airbnb po le hotel na te lofo ai. Ka vai ka ko luggage, tatu luggage Tari le loa. e fa pe te ua le loa. O personal belongings, my personal cash. Ia male maliu fafo se. By accidental death. O lai, kusa o lai a foi, e alu ale insua tang. O lai foi mai. O lai feki, lai feki. E longa ka ngu umai lo fango ha mo. Uma fo ila el Se lau a feso. Iari a, mangi a. Ia o vai vo ia tang, he's ready to go. He's ready to go. Taka is ready. Oh, Taka is ready. He's already ready. All right, take me now. Ola kuli longa la verka vale Anthony Joshua. Ia va pera o le ve ngi mango insua. Ia wa shua kamala insua. Ia wala nga fa marusia. Ia kamala. Ia o ke vai ko la la vea feoki nga ka ko lua. Pe o nei tiu le tunu una. Ia la fo nga makua e mai Nigeria. Ia o Nigeria. O le la pe nga lue o la ufa ma ngia le Anthony Joshua nga ver ka val. Ia la sai ko le passenger seat. Va pe ala la o lo ngala insua malanga va nga fe malanga inga. Le ka Ia o ka manga o vai a ko le si vai nga ia nga o le alanga security team. Vai nga foi pui alonga sa nga le mu. Ia le fa ko a umale. Le iva se fulmidi o nga. Ia, a Paul. Mai a check po. E fa merka malo Anthony Joshua. O ke vai aku. So le wa umbangenga lawa kau lawa ingule stoalang kamale o check po o falma. A le wa lu I mai le uso maku o check po o loke. La lawa karia Anthony Joshua. A me kala Anthony Joshua sign the contract. Fa mai o fusu anga piko sili ngenga va mau makedera o pe I was full milionga. Ola. So le po se kama lo kin nga fa ko ngula ko po mu ka. Ai sawa. Ai sale. Ke mangkuale kama football le Samoa o Troy Polamalu. Ia. Kanga sa mangkue rasta ka umilo. Sa insure le la ulua. Oh yes. Yes. Sa. 2 million. Kama kia o ko. Le ai. E ka ka Le ye o oi le ye le skamai kina ma ko le sau le fai sa sau football fo ia o chui e ka me kina sau fo skamanga le sau fai longa sau fai o so solo fai lo so fa te lo papa ia ale le ngos skamanga sau fai longa ai le o chui la le sau skamai kina kiki le o chui por manu e nga insure lo ai 4 million nga ia 2 million nga insure ke wa kupu se mera ngau. Pat wo olanga signature look nga wo loa inga ia kanga ka. Wo e kuile helmet ala le amele lo ka. Ia le me fanga ke o te ko ai kaka sisi lo. Lo. Kia na insure. Anything can be insured. Yeah. Ma per va per walanga o koe. Insure uma me uma except the life insurance. Le tūlanga na o nanga tato officer. Non-life insurance. Yeah, non-life insurance. So any insurance. Ai ka fe per va pe ko ka dia ma life insurance.
Ka fe fele. Le winga mo kalanga le kero ngi insurance lo pero ko le se insure lo ko lua yes fefia. Mas te va mo le te insure ko lua yes fefia. Ke mo anu ya le ko sa. Ai mo me anga ko lua so insure ko weekend. Ola e sa ola ni insua tol. Ai se ka kai fai. Ole ke ma fo faule. Le me voile le ko kongo le kongo inkia. Iva full pasenge o fa poiponga. O me arrange marriage. Arrange. Ko kongo inko iva full pasenge. Ko nga voile le malia ma kua e sauia e vakulonga fa finga le kike fa poipo mai ma le ko inga. Iva full pasenge. O longa winga se full pasenge. O fa poiponga voile le plan le leia o ngi fainga wo boyfriend and girlfriend. O kukura nga fides folo. Ai pasiange le si kenge sa mo. Au le leo ka mai ka sa mo. Al ke o te loina la me na o ngai stene le titi. Ave mal tala le si tinana sa tu yo taf. Mai tolo. O vai ku skenge le rif. Ya koia. Skenge le umale a onga. Ai au mai o na matua ave fa ipo mo le saina. Oh. No. O fa what? Ma yes. O ken ki ki la ko ngu. Oh. Fa ipo mo le saina. O na fel business. Ai foi lisi ai ngolo te lo. E nei sa mo. Na fa ipo foi i ale tene titi mo le saina. O va pele. Iva full percent no initia o arranged marriage. Ai fia ngai sa mo. Wala nga ka kini do wa me ha ko pisa ngi fa me ko nga o pisa. Makanga. Ia. Ai fia ni me fa pe ngi ku pu ngi sa mo. Fa ko foi. Ka mo ka pa fa ko nga me ngi peso. Am ka ki ali so. Ia war ki au nei me o matua. Yo. Matua po le ki e ka ko foi el me ka ka mo ai. O le ainga. Ia wai le foul me le pe fu nei ya so ye me nei o. Oi oi. Ya fu ya so ye ma vai po le afu ia le le te nei titi o le o la ya o nga ai pe lu akulo le Ya o fa mal ya o le uma se Ele se sei o kingi. Ele sei o kingi. sa o le Pe musua ya Pe ma musua. ka mamon ki nga ngofo male. Ngofo male. No le tu la va pe la nga e alo ia ila inga. Yo. Ma yo lo mong wi ale sa lo mong wi ale Era ngi ka ya wa kula fai popo vo ile ma yo ile ai Era ngi kai. yoi Ia pe ro ko fa me. O fe fenga ro kam. O kam pagi insua alu kamale. Awal me lo ke viva ai. Ya arrange kam mai lo mo sainga. Ai que ese wallet. Ai ka le arrange mai. Wa me lo ke vai o ke ngiki i sainga. Asa. Ala ngi kamanga i ko fini. Ilo bo. Ora le pe ke le aro tu pata mai ta ya ele ya er ku pa ri ya Ele po le vanga vai ele. ele o siri le vive ya tu la suma la ifo ile il mato fo ile il mato watina Ia. mato watina o le pa tu lo o le pa po vi tu lo e te le ala no fa le anga so le istangata Ora nai fale anga manu isi ai. Ai wo tama va fa wa pe fa fa si su o ile. Ai pe a fale anga e pola se fa pe si so ni to ingati na va pe. Pero no fa tu temi o sola. Anything can be insured. Yeah. Okay. So o asset. Yeah. O le pa it's considered an asset. Okay. E terms and conditions in fa on fa e ia fa Okay. pe uta. Yeah. So it's prone to damage in manu. Yeah. So but o mayor fa le nga ina but ala fa ye. O le damage ili tata vale. O se ia penga kava. Io nga la valuation. O le sami insure o asset. Ko inga me ki nga lo ka uru ka ke la ko mi so ko ile anga ko si pico le pa fa ma. Se o po vela inga no mai fo iso. Ja, sa foi no. Ele ka wen ma fo se si ai Ka ma. ya lo ma fo pe so.
Afa pe o le fai mai a lai e watu ma tātou mawhitianga ia gai. Ia. O isi mawhikianga ia le o Ia. tātou mo lau whai ati nai. Ia. Ngata o lafu manu pālangi a lafu po a fo. E te loa o e o mawhitianga na. Sa loa ave a lai e sau a lai tau sanga fō. Ua whaatere ina lusi. Ai vai a koe. Pare ali maku. Kamale o ngua so ea. Ia ele a ngare pai vai a suma. Ya wala na tau lo ma fo na tau tau no le stai ai me yo wa fa gota. Yes. Tina. Ya. Tau lo te ma fo pe ka nga fie we la matina e yo. Talo wa fale insurance te mali ina. Ma le ya. That's his source of income. Yeah. Ole asset avo ia. Ja. Ja, pero fa tu listato bokalama. Ole marine cover. E cover ele mele ole va. Ia. Ma le kago. So not only o le va'a le whelua, e ke o ngoko. O le kago ke o le iloa pe, due to theft. So anything can be insured. Le sua tu le ofisa mwhatatal non ta aupu. Whailoa tuai terms and conditions. A me se ke mina le anga ka. Le va ko o le fo ko le visual vai ka ale manga o ale sko se alu ka ko va. Alu vai fa ngoko. Ia la kolole le ilo lo le fa yo kala tolo o dele changa tiala O le sila vai nga foi le ona sila ile tunu wa pe pe le 4 miliona foi le wa ver malo le housing mo me o ka u loan no fale ta sila vai nga te sila ia o le insure mai le PGI a me se la to le fa mo ta sanga e whaine la tono ngā tupe i roa ngā tupe lea wāwere mā lole housing. Mō le tausanga fō. Sila le vāenga leo le insure. Nenga tai lea. O konkalake ia whau whale. Ia, nga. Vāenga ia whau sia whale. Wai fwele me ka le contractors all risk. E kawa ai le contractor. I le period leo le building phase. Okay. Taimi le whau le whale. Te ona o ia materials. Le whau le whale. E kawa uma. Or even cyclone damage during the period of the building phase. So mea lave uma le contractors all risk. Not only the clients le insure langa fale. O le tansa le whaatau taia nga ruenga. The contractor. So they can be covered too. Malo, whautai. Se wangau e se maenga lai nei tau? Nei, nā tue whamanato tu le malu tato atu nuu le tato ofisa. O le roto a o le metutisi, inai matawhele. Le mefa le sprinting press, whafsana i tonua ma le au wala le whalainga pinati. Le ele tato whaelo ilo nei nā pole peo board. E te iloa ele tato ofisa. O le numero telefoni le 2555. 25554. O le email e te email e tuai moni inquiries o le info@pginsurance.ws. info.pginsurance.ws. Pe whaingo fifo i tato Facebook page. O le Instagram. Like, share, ma follow i tato promotional activities. Malolo tatou i te mero tau sanga fōu, to e la fea Asunga fua o. No, le asunga fu. Okay. No, so malolo ai. To e mai fu la i asunga fu. Okay. Alo. Momoli atu whamnianga o le tausanga fōu le whio ngā whi mono tala e pāmara u whai ngā ruenga a le tātou PGI Insurance. Manuia tele le tausanga fōu tātou whelua i le asunga fua o le vai as fōu. Ia, whaftai, ia vai whelo. Whatau wa whai ma whangatau moli na whionga na whatasi. Ia, po le whionga fo ia tala e pā, lutu i loa vai ula, solo mole si a lawa, ia. E moli e tuelo whaanga le malu tātou atu nou. Manuia tele tausanga fōu, ia tātou tue whelua i fōi, i le vai asu fōu, pule alofa le ali.